Ah bon? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar we zakken. Als je het in Savita, je vais discuter, je vais juste marier à Gandano Yuler et Narva. Maar vraiment, et vous avez galvet à manifester que pique-nique, gand kenstrol tout évidemment dans Yuler et Teruk, ag soutenet gand kevre braise. Donc le Ja. Ma, salut d'ortout. Nous aides dom niverus avoir you ande gant an amzer vrao. Evit souten tud avro amant da zifen o anno youler. Ma labouret an eus assemblez ganto a goulennet de nemgav gant antike. A kerken a diskleriet ar manifestadeg d'ar zadan pemzek te zo, on eus bet vid ar vechkenta ur respond, evit pedi ar hanom da geja gant ar mer dimeurs a zeu. Bon. Setu, krog mat an trao, a laket vo var gond marteze fent an notre mer, ar pennad en deuxième bandet e c'hazetennou irio, l'er matis kwez be a dinervet un tammik, tammigre, an pas omnitude sioul, a fel deo bon da gen divizout gantan, epken, evit eskem, quoi, var ar perag, ar penoz, a zehel da an oioù amro, an pez a zeblon un dra reiz a boutin a war, quoi. Hag, mem eus tra, penoz, ya, bedi ara an outrou mer, diom, kit da manifesti da gemper kentor. Ma, neuze matre, prestom da bedi an outrou mer, da zon bete kemper. A gaze velo an oioù ler, an oioù stred, an oioù polis, a zo skrivet e brezhoneg e kemen ler kazimon e varz rioù kemper bremañ. Pa bourbener e kemper e pinier gant stred ker Guatalez, pe ent meur ker Adenek, pe placent tout la ler, hag al tout an oioù se, zo an oioù stredou officiel e kemper. Setu, neus ket moyen d'ober kemendal, amant e teruk. Alors setu pedi a reom an outrou mer, a spioneus, evel just evo moyen da goze al egueionne ben dimeurs a zeu, an eket farsal, quoi, pe ober goa. Bon, un petit mot en français maintenant.